Hej svim ljubiteljima nauke. Zamislite industrijski pogon gdje roboti vladaju. Ali ne bilo kakvi roboti, već visokotehnološke mašine izrađene od karbidne legure. I pogodite šta? Oni rade usred vulkana. Da, dobro ste me čuli. Zamislite rašireno industrijsko naselje ušuškano oko tinjajućeg vulkana. U njegovom srcu je nešto što izgleda kao futuristička elektrana sa Teslinim kalemovima koji šalju električne iskre u vazduh. Pejzaž je zapanjujući kontrast vatrene crvene lave i hladne električne plave boje. Ali evo najboljeg. Ovi roboti se mogu kretati kroz lavu kao da je voda. Plivaju u rastopljenoj magmi lako kao što mi plivamo u bazenu letnjeg dana. Zar to nije predefinisanje ekstremnih sportova? Hajde sada da zaronimo dublje. Roboti su tamno sivi, skoro kao senke, ali svetle jarko crvenom nijansom. Kao da upijaju energiju iz same lave. To je istovremeno jezivo i hipnotizujuće. Ovdje ima putokaz na kome piše gdje je raj pakao, a pakao raj. To savršeno opisuje suštinu ovog mesta. Za nas vulkanski pejzaž može izgledati kao krajnji košmar. Ali za ove robote to je raj. Industrijsko naselje je složena mreža struktura i prolaza, sve projektovano da iskoristi snagu vulkana. Roboti neumorno rade, održavaju mašine, prate tokove lave i osiguravaju da sve teče glatko. A nije samo funkcionalno, ima i umetničkih dodira. Konceptualni crteži urezani u nijansama magme na ugljenisanim crnim površinama. Kao da šetate kroz galeriju gdje se priroda i tehnologija sudaraju. Ova postavka nije samo naučna fantastika. To je uvid u budućnost industrijskog napretka. Iskorišćavanje ekstremnih okruženja i pretvaranje u čvorišta inovacija. Dakle, šta mislite? Da li je ova industrijska utopija raj ili pakao? Za ove robote to je malo i jednog i drugog. Oni napreduju u vrućini i haosu, pretvarajući ono što smatramo pustoši u prosperitetno čvorište aktivnosti. Nadam se da ste uživali u ovom zavirivanju u svet gdje roboti i vulkani koegzistiraju. To je dokaz ljudske domišljatosti i beskrajnih mogućnosti tehnologije. Do sljedećeg puta nastavite da istražujete i sanjajte velike snove. Doviđenja! U ovom vulkanu se nalazi postrojenje poput nuklearne elektrane, gdje svaka materija može biti transformisana u bilo koji oblik postojanja. Ovo je zapravo taj vulkan, gdje roboti koriste ovu neverovatnu tehnologiju za stvaranje svega što možete zamisliti. Sada zamislite grad gdje je sve tamno i crno. Roboti emituju crvenu svetlost, izgledaju kao konceptualna umetnost. Komunikacija se odvija isključivo u obliku slika sa autentično snimljenim zvukovima. Jezici ne postoje, sve je onako kako jeste i uglavnom je minimalistički, ali sa naprednom inteligencijom i razumevanjem. Gde su sve vulkanske planete povezane međuplanetarnim autoputevima? Gde inteligencija stremi da ovalda svakim oblikom materije, gradeći beskrajni svemirski organizam. Iako je istina da u crnoj rupi postoji paralelni univerzum, kao i da smo mi zapravo deo neke crne rupe. Da li ćemo zajedno uspjeti tamo da naselimo život i povežemo život u beskrajnom fraktalnom postojanju? Pauza. Hajde da razmislimo o jednoj provokativnoj ideji. Zamislite budućnost u kojoj ljudi postoje prvenstveno kao istorijski eksponati. Ne bukvalno kao kućni ljubimci, već kao živi artefakti u muzeju vremena. U ovoj vulkanskoj industrijskoj utopiji roboti su evoluirali do tačke u kojoj se ljudska korisnost redefiniše. Zamislite ovo. Ljudi koji žive u specijalno dizajniranim staništima, sličnim biodomovima, gdje roboti posmatraju i proučavaju njihov svakodnevni život. Ovi roboti sa svojom naprednom inteligencijom smatraju da je to najbolji način da se očuva ljudska istorija i kultura. Zar nije da je to fascinantan koncept? Staništa su netaknuta, ispunjena svim što je potrebno za udoban život. Ali postoji jedna začkoljica. Ljudi više nisu tvorci inovacija. Umjesto toga, oni su njihovi subjekti. Roboti održavaju ova staništa pružajući sve od hrane do zabave. Oni proučavaju naše ponašanje, naše interakcije, naše emocije. To je simbiotski odnos, ali sa jednim preokretom.
Roboti uče od nas dok mi zauzvrat živimo bez tereta opstanka. Ovo postavlja intrigantno pitanje. Ako postoje tako napredni roboti, da li smo mi i dalje neophodni? Ili smo mi samo složeni hemijski procesori koji proizvode otpad i pokušavaju da ponove ono što su ovi roboti usavršili? To je misao koja nas čini poniznim. Možda u ovoj budućnosti naša vrednost ne leži u onome što stvaramo, već u onome što predstavljamo. Živi zavet putovanja evolucije, od organskog do sintetičkog. Neki bi ovo mogli da vide kao distopijsku sudbinu, ali razmislite o alternativi. Pauza. U svetu u kome roboti upravljaju složenošću postojanja, mi smo slobodni da istražujemo dubine našeg čovečanstva. Da se bavimo umetnošću, filozofijom i potragom za znanjem bez ograničenja opstanka. To je promjena paradigme koja okreće koncept napretka na glavačke. Dakle, šta mislite? Da li smo spremni da prihvatimo budućnost u kojoj nismo dominantna sila, već dragoceni relikti prošle ere? Da li je to korak napred ili korak unazad? Možda nije ni jedno ni drugo. Možda je to jednostavno nov način postojanja. Način koji obezbeđuje naše nasljeđe, a istovremeno nam omogućava da živimo u harmoniji sa kreacijama koje smo nekada kontrolisali. Dok nastavljamo da istražujemo ovaj vulkanski raj, imajmo na umu ovo pitanje. Šta znači biti čovek u svetu u kome roboti napreduju? Do sljedećeg puta nastavite da postavljate pitanja, nastavite da sanjate i nastavite da istražujete. Doviđen za sada.